ibintu uko bitoroshye abantu mwe mw'abagabo mwe namwe bagore basore namwe nkumi ntago byoroshye rwose iby'uyu mupfumu ntago byoroshye nambango n'umupfumu watangagamwe ibitambo abantu bagiye iwe bahasanga ibintu biteye ubwoba yababa we nanjye ndi kubireba nkagira ubwoba. Polisi ya Uganda rero yataye muri yombi umugabo wiyita umuvuzi gakondo wasanga mu duhanga 24 tw'abantu n'ibisigazwa by'inyamaswa yakoreshwaga mu bikorwa byo guturamo abantu ibitambo. Umuvugizi wa polisi ya Uganda yitwa Patrick Onyango yavuze ko wafashiwe yitwa Damulira Godfrey ashinzwe ibyaha birimo igiteganywa n'itegeko ryo gukumira no kuburizamo ibikorwa byo gutambamo abantu ibitambo. Uretse utwo duhanga 24 tw'abantu twasanga yita umuvuzi gakondo yanasanga ibisigazwa by'inyamaswa ndetse n'impu zazo byasanzwe iwe mu rugo mu murwa mukuru wa Uganda Kampala. Umupfumu mu mujyi. Polisi ya Uganda ikomeje gukora isaka icyo bituma ukwabo mu rugo rw'uyu mugabo abikeka ko ishobora kubona ibindi bice by'imibiri y'abantu biciwiwe abatangamwe ibitambo. Mbega umugabo. Hanyuma y'umuyobozi wa polisi witwa Patrick Onyango aya ntabwo nasaze urabeshya yavuze ati mbere na mbere turamushinja ibyaha biteganywa n'itegeko ryo gukumira no kuburizamo ibikorwa byo gutambamo ibitambo abantu ribuza abantu gutura ibice by'umubiri w'umuntu ndetse n'ibikoresho by'ibitambo by'ahantu by'abantu. Umuvugizi wa polisi ya Uganda Onyango yakomeje avuga ko naramukamijwe ibyaha akurikiranywe azahanishwa gufungwa burundu tayari nyine ubungubu mu mvuto nyuma y'igihome imyaka asigaje ku isi. Uyu mugabo witwa Godfrey avugwaho kuba yari umuvuzi gakondo ukoresha imiti irimo y'ibimera mu gihe ishyirahamwe ry'abavuzi gakondo muri Uganda ryitandukanije nawe rivuga ko atari umwe muri bo. Uyu mugabo yatawe muri yombi mu gihe mu kwezi gushize polisi ya Uganda yari yatahuye uduhanga 17 tw'abantu natwo twari turi mu rugo rw'umuntu mu karere ka Mpigi gaherereye mu birometero 41 uvuye Kampala. Tuduhanga natwo bivugwa ko twakoreshwaga mu bikorwa byo gutambamo abantu ibitambo. Yababa